قل هو الله احد الله الصمد لم يلد الله الصمد لم يلد ولم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد तो अंदर मुजाहिद और जितने भी हैं या अल्लाह नहीं वाले उनका आना जो भी इरादा है जो भी इधर मौजूद हैं अल्लाह ताला ला खैर हल की मोहम्मद व आलि व साबिन रहमत के मुर्रा मेमोरी الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم उनकी नफ़रत उनके सबके हमारी नफ़रत हमारी اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر محمد الكريم صلى الله تعالى على محمد آل محمد